għada fuq fom min-nies. L-aħbar li għad ta' pajjiżi inkluż Malta fl-aħħar jiem irrikonoxxew l-istat tal-Palestina fin-Nazzjonijiet Magħquda. Id-dikjarazzjoni li għamlet Malta fi New York intlaqet tajjeb minn diversi, inkluż minn Ibrahim Faltas, patri Franġiskan fl-Art Imqazza. U minn Bassem Kouri li fl-2009 nħatar bħala Ministru għall-Ekonomija Palestinjan. Ma' TVM News, Kouri li bħalissa qed jgħix Malta istqar l-rikonoxximent tal-Istat Palestinjan minn Malta u pass fid-direzzjoni tajba u jimmarka l-qofol ta' storja ta' kooperazzjoni twila bejn iż-żewġ pajjiżi. I think this is a very important move, a very strong move, and it's a message that enough is enough. We need a stop in this violence. We need a stop of the killing, and we need to start pushing for a compromise that is good for the future of the people of the region. U tal-istess fema Dun Faltas li ilu jgħix bejn Betlem u Ġerusalem 36 sena għalli f'Gaza intmess bla preċedent. La fl-ewwel intifada, la fit-tieni, la fl-assedju ta' Knisja ta' Nattività ma rajna affarijiet bħal dawn. Qed ngħixu sitwazzjoni gravi ħafna ħafna. Dun Faltas kemm il-darba jwassal huma pazjenti Palestinjani. Innota li tfal qed iħallsu l-aktar prezz qares. Inweġġa meta nara l-tfal li qed ibatu, qed imutu. Għal Dun Faltas u għall-eks Ministru Kouri, is-soluzzjoni għal dan il-konflitt anki għal poplu Iżraeljan hi waħda biss. This move coming with the rest of the major countries in Europe is a great push for Palestine and mostly a great push for peace and for the two-state solution which we all aspire for. L-unika soluzzjoni għal din il-problema żewġ stati għal żewġ popoli.